kajing pemhun ginong kerjaan da kaseng kongres ya ka result jaka election hapo Mairang Assembly Constituency mat kajing pamla ki bor Senchar district mat tem ya kajing bitar jong ki pajba kelawan ra ya kajing klang jong kading ke bajor hapo DC jong ka Eastern West Kasur district akaba ki pajba kila thang ya ki alai teliki kali ki belayang hapo Phalau jong ka DC office hapo Mairang. Habikan bagi katukan ngot kini lam jaka kaseng kongres halo kajing pemhun jong ki pajba ya kini kajing nyebut menta kasngi kia thu baka ladon kajing tam jong kabut jong BM hakapor banjau ya kabut banya ka ba kipat ba kila thap kini kajing pemhun jong kipat ba ya kini ka rukam nyau kila penbitar kipat ba bat ka banang mit kipat ba kila nang bur kila nang bitar bat ki babur kila pertas laru ya kai bor punya jong distrik halor kini kajing bombyang ni kajing tukok rukam nyau but nama kajing tur jong kipat ba babun ba kajing penjular ya ka DC office sapo Mairang nagaliang kibor pulit kibor para kibutan kedai kejaka nengkong kila set pen maswa soin men pen helan ne penting ki pai ba andai ki pai ba kila nak slur kila nak penjot di pat kali ki pen yang po Phalau madeh ko mut kapor ba ki pulit ka man set tam tam banya da ya kan ke yeng jong sarkar mana kan ke jeng set ki pulit we ni ki ripat ba ulayam malara yu sepo asbil hostel Mairang tam tam le ya ke postmortem